Hej svima, ja sam Alin i u današnjem videu ću vam napokon snimiti Q&A pošto sam vam to obećala za 5000 followera. Napravila sam moj post gdje sam vas zamolila da mi napišete pitanja i stvarno sam dobila jako puno pitanja. Ima 94 komentara, tako da definitivno neću uspjeti na sve ovo odgovoriti, ali pokušat ću većinu. Krenimo s jednim dužim komentarom sa više pitanja. Ok, prvo nije pitanje, ali kaže može pin. Ja stvarno nikad neću shvatiti zašto vi toliko se borite za taj pin, ali u redu. Ja uvijek pinam najbrži komentar, tako da oprostite ako niste pinani. Neću odgovoriti na svako pitanje iz ovog komentara, ali prvo će biti koliko vremena ti treba da snimiš i editaš jedan video. Iskreno, najteži dio svih dijelova videa je zapravo smisliti temu videa. Ja kada izgubim ideje, treba mi po sat vremena da nađem neku ideju što uopće želim snimiti. Ali onda odjednom nađem jako puno ideja koje onako si zabilježim u Notes aplikaciji i onda to mi služi za nekoliko mjeseci. Što se tiče snimanja, dosta ovisi o videu, ali otprilike, ajde reći ćemo 45 minuta, zato jer moji videi kad god ih ja stavim onako prvu neku aplikaciju, by the way koristim CapCut, vjerojatno će biti tako neko pitanje, ali kad ih stavim u CapCut sve te videe, moj svaki video bude onak 30 minuta, zato jer ja jako puno ponavljam svaki kadar i onda to se moram pobrisati i na kraju video bude onak 15 minuta, pa vam to se govori. A što se tiče editanja, fakat ne znam, opet ovisi jel trebam snimati voiceover, trebam dodavati neke tekstove, ali ja svaki put moram pogledati taj video barem 3 puta dok editam jer si ne dozvoljavam neke pogreške raditi. To mi je iskreno baš onako red flag kod youtubera, kada na primjer kažu evo slike i onda nikada ne dodaju tu sliku, pa nikad ne želim napraviti takvu pogrešku. Možda mi se dogodilo, ali ja uvijek pogledam svoj video barem 3 puta. I to editam onako više dana, pa ne znam iskreno koliko, ali možda onako sat i pol iskreno, ali opet ovisi o videu. I to možda zvuči jako puno, ali ja jako to volim raditi, tako da mi stvarno nije teško. Isto kak bi gledam TikTok 3 sata, tako i prođe to vrijeme. Sljedeće pitanje, koji ti video ima najviše pregleda, jesi li to očekivala? Najviše pregleda mi ima room tour, a nakon njega Dead Girl kao morning i večernja rutina. Iskreno, za ovaj jutarnja i večernja rutina jako sam se potrudila i onako od svih mojih videa do tada mi je taj bio definitivno najdraži i baš sam onako nešto malo započela drugačije, napravila sam neki catchy intro i očekivala sam nešto malo bolje, ali fakat je dobro prošao i jako sam sretna radi toga. A što se tiče room tura, jako me iznenadilo, zato jer ne znam, ali uvijek prolaze room turovi i tak tour, desk tour, ovo ono, uvijek prolaze dobro i na TikToku i na YouTubeu, ali ja to inače volim gledati, tako da nisam toliko očekivala, ali nije mi baš začuđujuće. Jedno dobro pitanje, što bi preporučala sebi kada si krenula snimati? Ovo tu ne samo za sebe, nego i za vas ako želite krenuti snimati. Moj najveći savjet, nikad ne odustajte. Znači, stvarno nije lagano, neće vam biti jednostavno onako nakon što postavite 20 videa i onak da svaki dobiva po 5 pregleda. Kod svakog čovjeka je to početak, tako da nemojte se čuditi i morate proći kroz taj dio da dođete do nekoliko pregleda i to je najteži dio zapravo za preći, zato jer izgubite motivaciju i baš se vidi jel želite to raditi ili samo želite preglede i jednostavno ako stvarno to želite nikad ne odustajte jer ko zna, možda baš dođete do 1.000.000 subscribera jedan dan. Zatim, kako se nosiš sa negativnim komentarima? To je dosta bitna tema također za ljude koji žele početi sa YouTubeom ili bilo kojom društvenom mrežom. Znam da je to nekima dosta onako težak dio, onako pogodi ih to. Ja nikada nisam ništa reagirala na te komentare, znači uopće me ne dotakne ni mrvicu. Što je najjače, ja obožavam kad mi neko napiše negativan komentar, jer doslovno toliko su detaljni i zabavni i onak samo govore da si pogledao doslovno cijeli video i da onak slušaš i da pratiš i da želiš iskoristiti svoje vrijeme da napišeš komentar. Meni je to iskreno
fascinantno. A još što je najjače, meni to pomaže, zato što svaki komentar meni zapravo povećava i preglede, zato jer YouTube shvati da ljudi žele komentirati, žele potrošiti svoje vrijeme, tako da i hate komentari meni dobro dođu. I ja uvijek odgovaram na te hate komentare u smislu kao hvala ili onak samo, ne znam, nemojte nikada reagirati na to, zato jer oni samo žele da vi reagirate. Tako da nemojte onak da vam hate komentari pobjede. Samo onak ignorirajte ili napišite baš tak nešto suprotno što oni očekuju. U smislu onak pohvalite kao imaj lijep dan, kao hvala ti puno, uživaj ostatku dana. I onda će si oni misliti kao šta je ova priča i onak odustat će od vas, zato jer im se doslovno ne da onak više, jer oni očekuju, samo žele pažnju. Kako ti se zove mačka? By the way, kaže se maca, zezam se, ali doslovno ja mrzim riječ mačka, ne znam zašto je tako gruba, ali uglavnom moja maca se zove Aba sa 2B i da, dobila je ime po bendu Aba. I zadnje pitanje iz ovog komentara, podržava li te tvoja obitelj u snimanju? I da, zapravo stvarno me podržava. Moja mama pogotovo pogleda svaki video, pozdrav za moju mamu. I također sestra isto nekad mi onako pogleda vide i evo pomažu mi i evo definitivno me podržavaju. Svi mi iz obitelji znaju da snimam i stvarno nemaju ništa protiv, zato jer znaju da neću postavljati neke gluposti. Sljedeći komentar pita prvo kako si, evo odlično, čim upalim kameru ja sam fenomenalno. Gdje kupuješ garderobu? Evo, meni najdrži dućani za odjeću su H&M, Pull&Bear, Stradivarius, New Yorker i Bershka, kaj ja znam, ali također Shein, iskreno, ima stvarno jeftine i super onako komade. Sljedeće pitanje ste me jako puno vas zapravo pitali, a to je kako si počela snimati za YouTube. Ok, imam dosta dugačak story time za ovo. Sad ću vam opisati cijeli svoj snimanje journey, ne znam kako da to objasnim. Mislim da sam počela snimati onako prije 4 godine, onako 2021. I moj prvi akaunt je bio na TikToku o Robloxu. I to najviše Adopt Me. I onda kada sam došla do 1000 followera sam jako puno snimala live-ove i jako sam puno pratitelja dobila od live-ova. To mi je bilo iskreno onako jedna od dražih stvari oko cijelog snimanja. Ne znam, to mi je onako baš ostalo u sjećanju. I onda jedan dan su meni banali live-ove da ja nisam uopće mogla više upaliti live. I dobro, onda sam ja nastavila snimati samo ovako videe. I onda, jedan dan, mi je TikTok bano cijeli akaunt. Evo ga, imala sam skoro pa 6000 followera i banali su mi ga. I to onako zauvijek. Akaunt mi je bio banan u 2023. I razlog je zato što sam napravila jedno darivanje u igrici za onak 5000 followera ili nešto je tako bilo. I i onda me TikTok optužio da varam ljude, a doslovno ja darujem, znači ne da ja nekog tražim, o bože, ja ne kužim šta je to bilo, ali ja nisam mogla ništa poduzeti, zato što ne možeš reći kao nisam napravila darivanje. Kada jesam, imam taj video, ali kaj to ima veze? I zapravo kad pogledate na TikToku jako se ljudi boje reći tu riječ, zato jer onako TikTok mičete vide. Ne znam zašto, ali nešto ima protiv toga, očito. I dobro, pošto ja cijeli život želim snimati i onako zapravo postati poznata, ja naravno nisam odustala jer to nisam ja i jako sam ponosna za to, pošto ipak bilo je to prije 5 godina, ali ja sam odmah otvorila novi akaunt koji više nije bio oko Robloxa, nego baš onako ovak lifestyle content i dobro, ja sam tam snimala i trebalo mi je dosta duže vrijeme da dobim neki određeni broj followera natrag, što ja nisam imala opciju reklamirati sebe sa drugog akaunta da me zaprate tamo. Nek ste morali sami saznat, ali nije baš puno ljudi saznalo, ali i je, u smislu od mojih prijašnjih fanova. I ne znam sad točno kako je to išlo, ali jako sam puno objavljivala i došla sam do određene brojke nakon nekog vremena. I onda sad prošle godine kada sam došla do 7000 followera,
Vjerovali ili ne, TikTok mi je opet banao account. Sada pak me optužio da nemam dovoljno godina i to nije istina. Ja sam uspjela vratiti svoj account kad sam slikala osobno i ajme meni, trebalo mi je vremena zato što ne znam zašto je to trebalo toliko dugo, ali uspjela sam vratiti svoj account iako su mi maknuli komentare. I to je meni iskreno najdrži dio videa, onak gledat komentare i to je onak jedini način kako vaš video može blow upat, tako da mi je sve propalo. No dobro, kao ja sam postavila još negdje 3 videa i TikTok mi je svaki od tih videa maknuo i rekao kao joj, previše kože pokazuješ onak u nekim Get Dressed With Me videima. I ja onak sam onda svaki put napisala kao ne pokazujem i onda su oni kao joj da oprosti i vratili mi video. Ja nisam uopće shvatila kao oni pokušavaju, ali meni tako oni srušavaju preglede jer mi onak tak sjeckaju videe u smislu, ne znam kako da vam objasnim, ali ja ne mogu više snimati za taj TikTok i odustala sam od TikToka, ali opet nisam odustala od svog snimanja. Pa sam evo sada tu i evo meni je YouTube iskreno puno bolji. Ok, i sada pitanje koje svi već čekate i jednostavno u svakom mogućem pitanju ovdje vidim to pitanje, a to je zašto ne pokazujem facu. Mislim da je logično pitanje i očekivala sam da će ih biti previše i ne bi bilo fair da vam ne odgovorim pošto ipak je ovo Q&A, tako da ako je to najpostavljenije pitanje, mislim da je na meni red da vam odgovorim. Malo ćete se vjerojatno razočarati na moj odgovor zato što ne znam šta da vam odgovorim. Jednostavno zbog privatnosti uglavnom. Pitali ste me kao jel mi roditelji zabranjuju. Mislim u smislu da, zato jer mi govore kao bolje bi bilo da ne snimam facu, tako da zabranjuju, ali u isto vrijeme ja ne želim odmah sada, tako da nije baš da ja sad želim pokazivati, ali oni meni zabranjuju. Ne znam kako da vam objasnim, ali evo iskreno mislim da sam mrvicu premlada još da vam baš pokazujem facu, iako je to sad onak skroz normalno na društvenim mrežama, ali evo ja iskreno još ne bi. I još me ljudi pitaju kada ću pokazati facu i definitivno ću jednom pokazati, znači sigurno, evo to vam mogu obećati, ali ne tako skoro. Još jedan komentar, tako puno pitanja, samo ću par odgovoriti. Koji predmet voliš? U školi biologiju i kemiju najviše, kao baš po lekcijama, onako što me najviše zanima su ta 2 predmeta, ali iskreno i matematiku samo zbog profesorice. Doslovno uopće me ne zanima matematika, ne, ali stvarno profesorica je fenomenalna, skroz mi je podigla onako matematiku. Koju aplikaciju najviše volim? Iskreno Pinterest i YouTube. Ok, koga voliš gledati na TikToku? Toga ima stvarno puno, ali evo sada ću vam pročitati neka imena. Ova Daisy mi je najdraža za vlogove. Jako volim gledati Kenny jer je dosta onak realna. Lolu obožavam njezine Get Ready With Me's. A što se tiče naših tiktokerica, evo jako volim Sveu. I pita šta voliš jesti, volim sve jesti, doslovno obožavam hranu, ali najdraža hrana su mi palačinke iskreno, a onako baš ručak su mi njoki u bijelom umaku sa onak mesom. Ok, sad imamo najdraža pitanja, u smislu pita najdraža boja roza, najdraža životinja maca, najdraži emoji, možda maca sa onak srčekima, najdraža knjiga, iskreno Better Than the Movies, najdraža serija Outer Banks i Gilmore Girls, omiljeni film, možda To All the Boys I've Loved Before, iako je to onak film sa 3 dijela, ali kao svejedno to obožavam gledati, pre-cute je. I najdraže voće jagode, easy. Sljedeće pitanje je imam li simpatiju? Da, onak 15, ali problem je to što je svaka od mojih simpatija starija od mene za onak 20 godina i onak najpopularnija osoba na svijetu. Ili još gore, ne postoji. Uglavnom, likovi iz serija i knjiga, najdraži koje se sad mogu sjetiti. JJ, Peter Kavinsky,
US is Better Than the Movies. Da, dovoljno, ta 3. Zatim pitanje koje si države posjetila i koje želiš posjetiti. Ok, to je zanimljivo. Evo, nadam se da ću sve nabrojati. Italija, Austrija, Slovenija, bila sam u Londonu, Velika Britanija, Češka, Švedska i Danska. Ne znam zašto sam to zaboravila, ali bila sam prošle godine, pa očito mi je novo. I definitivno želim posjetiti Njemačku i Francusku, znači to mi je sada na vrhu. Još jedno pitanje, koji mi je omiljeni YouTuber? Ona mi je prvo pala na pamet, jako volim njezine videe i stvarno me ona doslovno inspirirala da počnem snimati. Imam onako sličan stil i stvarno jako mi je velika inspiracija. I onako najbolji videi su od ove youtuberice ko stvarno rijetko snima, svaki mjesec onako. I još jedno vrlo postavljeno pitanje, koliko imam godina? U svakom mogućem videu koji postavim dobim barem 10 takvih komentara. Mene iskreno baš zanima zašto vas toliko to zanima i koliko vam to onako znači, koliko ja imam godina. I ponovno, zbog privatnosti, ja neću vam reći baš točno svoju godinu, zato jer mislim da fakat nije toliko potrebno. Iako iskreno možete zaključiti, onak barem otprilike, ali evo imam između 12 i 17 godina, pa si vi odaberite. I time smo došli do kraja ovog videa. Ako vam se svidio, obavezno stavite like, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Love you all, bye!